Waqt li eluf ta' tfal jinsabu għaddejjin bil-btajjel tal-għid, iċ-Ċentru Nazzjonali tax-Xjenza Interattiva l-Esplora nida numru ta' attivitajiet tal-familja kollha f'din il-ġimgħa ta' btajjel għat-tfal. Permezz tal-attività Festa Familja Fl-Esplora kompla jressaq ix-xjenza lejn l-istudenti. Fil-bini tal-Esplora fil-Kalkara kienu għaddejjin numru ta' attivitajiet, fosthom spettaklu bil-kunċert ta' bużżieqa. It-tfal stu jsegwu kif permezz ta' bużżieqa u kimiċi differenti jingħataw spjegazzjoni dwar kunċetti ta' xjenza fosthom ir-reazzjoni kimika. Matul l-attività tella wkoll workshops sabiex minn fost it-tfal ta' żgħira titqajjem kuxjenza dwar l-użu tal-plastik u biex ma narmux plastik fil-baħar sabiex insalvaw l-ibħra tagħna. F'parti oħra tal-Esplora, tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom ingħataw l-opportunita sabiex b'materjali riċiklat jibnu satellita. Tkellimna ftit ma' tfal u l-ġenituri tagħhom dwar din l-attività. Satellita. Tħu gost f'din l-event? Ħafna. We are trying to produce a satellite just to make a measure of the climate change around the Earth, and then so measuring temperature, water. Sure, yeah. Yeah. What are you doing? Satellite. Satellite. U sabiex l-attività tkun aktar interessanti, ħarex ikellem l-tfal żatt ir-robot tal-Esplora. I have just finished recharging my batteries and I am full of energy. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Esplora, Jeffrey Pulicino Orlando, tkellem dwar l-importanza ta' dan iċ-ċentru. Qal li dan se jkompli jtella aktar attivitajiet bħal dawn u jinvesti f'attrazzjonijiet oħra. Abbinat mal-twaqqif tal-Esplora, issa l-MCST qed jaħdem ukoll biex nestendu l-operat tagħna fis-settur tal-istorja naturali, qed naħdmu bisħieħ biex issa fuq in-naħa tal-East tal-Peninsula ta' Bigi niftħu Natural History Museum, qed insejħula Esplora Natura, u da ħajkun abbinat ukoll mar-riabilitazzjoni li qed naħdmu fuq preżentament tal-foreshore. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.